ġewwa il-familja id-dar tal-Mulej River of Love. Kulħadd jitlob miegħi ħalli nirċievu l-kelma tal-Alla b'qalb miftuħa u dak kollu li għandu l-Mulej għalik il-lejla biex il-Mulej ikellmek permezz tiegħu u verament inti tiġi mibdul u mibdula biex dejjem tisbaħ iktar il-Sidna Ġesu Kristu. Missier Qaddis, grazzi tal-preżenza qaddisa tiegħek. Grazzi tal-privileġġ li jiena nsir nafek u nsir naf iktar il-kelma qaddisa tiegħek. Kellimni l-lejla permezz tal-Ispiritu Santu u għamel għadt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Jien les nirċievi l-kelma tal-Mulej u naf li jien ħankompli nikber u niġi trasformat biex nixbaħ dejjem il-Sidi għall-glorja tiegħek missier. Amen. Alleluja. Morru fi Ktieb tar-Romani kapitlu 8. Lejla xaqt inkellimkom nhar l-erba' li għaddew jiena tkellim fuq il-wirt tagħna fi Kristu. Nirringrazzja Alla ħafna minnkom tbiriktu għattu li kemm ħadtu pjaċir u kemm ma tellimtu u ovvjament għax dejjem hemm xi tgħallem. Għal dawk li intom ġodda tħabbix rasek jekk inti ma tifhimx kollox għalkemm bil-Malti għan nipprova nitkellem għalkemm xi kultant nawweġ xi waħda bl-Amerikejn. Imma pija bil-Malti għan nitkellem illejla. Imma fejn ma tifhimx kollox ħabbix rasek kollox għandu il-bidu tiegħu. Okay. Romani kapitlu 8. Il-lejla ħankompli nitkellem biex ninkoraġġikom u biex inti timbena fil-fidi tiegħek fi Kristu fuq x'jatina li għandu x'jaqsam mal-wirt tagħna fi Kristu, x'jagħti l-awtorità lill-Kristjan. Forsi dawk li intom x'mitħla mal-Bibja, li intom x'mitħla ma' xandir tal-kelma f'dan l-istil, ħafna ma jafux, infatti jiena meta kont għadni nisrani tal-isem li sfortunatament huma ħafna fid-dinja bħalhom. Ma kontx naf ħafna affarijiet anke bażiċi li tgħid il-kelma, ma kontx nafhom. Ma kontx naf x'għamel Mulej għalija, kont naf li miet għalija, ma kontx naf x'għamel għalija. Ma kontx naf x'qawwa u awtorità u xwierd kbir ġie mogħti lili fi Kristu Ġesu, ma kontx naf. Il-fatt li jiena dejjem kont mallem li jiena midneb u miskin u jaħasra, hekk kont mallem. Midneb, miskin u jaħasra. Tifhem? Ma kontx naf li jiena llum nissejjaħ ħiben Alla l-ħaj fi Kristu. Ma kontx naf li d-nubieti huma maħfura, ma kontx naf li jiena għandi weird glorious fi Kristu. U jiena ġejt imsejjaħ meta ngħid jiena mhux jiena bħala Pastor jew Gordon, għal kull minu Kristjan. Ma kontx nafhom dal affarijiet. U mhux tab xejn li jiena kont ngħix bħad-dinja. Infatti Pawlu wkoll jgħid li hemm Kristjani jagħmlu għar mid-dinja. Ġifieri tiċċassax jekk tara xi Kristjani jagħmel għar minn xi tad-dinja, għax mhux kull min jissejjaħ Kristjan, mhux għax bil-fors ma jħobbx il-Alla rħilu li hemm il-folots. Imma jista' jkun jaf il-Alla ma m'għandux ċertu maturità. M'hemmx ċertu maturità. Allura ġifieri taċċassa xejn. Importanti li inti tikber u kull ħaġa li tgħaddi minnha din iggarantilek qalbek qed tiġi ttestjata. Dik niggarantilek 100%. Ġifieri kull ħaġa li inti tgħaddi minnha qalbek qed tiġi ttestjata. Anke meta ħuk jew oħtok tweġġok toffendik, mhux bil-fors apposta ta' ġifieri għax ikun hemm inqas. Inti xorta tiġi ttestjat, inti xorta tgħaddi t-test. U ovvjament dak huwa test għalik opportunità għalik biex inti tkun matur. All right, morru fi Ktieb tar-Romani kapitlu 8. Il-lejla ħanitkellmu fuq x'jatina dan il-wirt. Ħafna minna issa bħala Kristjani tafu li għandna wirt fi Kristu. Għal dawk li ma tafux, Pawlu jitkellem ħafna fuq il-wirt li għandna fi Kristu. Issa, wirt x'inhu? Ġeneralment wirt għal dawk li ma tafux, permettuli, wirt huwa xi ħadd ħadem għal xi ħaġa prezzjuża u ħallija il-ta' warajh. Il-wirt jiġi attivat fil-ħajja tiegħek meta persuna tmut u jħallilek wirt, jak li jgħidulu bl-Ingliż will. Infatti għalhekk aħna nitkellmu fuq the will of God li tfisser żewġ affarijiet, sew ir-rieda Alla ma wkoll il-wirt Alla. Sewwa. Imma meta xi ħadd timut u jħallilek wirt, ġeneralment tkun xi ħaġa sabiħa. Ġeneralment tkun xi ħaġa li lek ħadferħek. Ġeneralment ħad għamilek ħajtek aħjar. Sa Kristu mhux għamilek biex ħallilek xi ħaġa sabiħa u għamilek ħajtek aħjar, ħallilek weird glorious sas-sema. Però bħalma intom tafu u bosta Kristjani jafu, ma jfissirx għax inti għandek wirt u għandek ismek miktub fuqu bil-fors qed gawdi dak il-wirt. Allura x-xogħol tiegħek, l-ambizzjoni tiegħek, id-dover tiegħek huwa tkun taf x'inhu dal-wirt ħalli tgħixu. Isimgħuni aħwa, ma tistax iġġib
glorja massima lill-Alla jekk inti tgħix taħt il-wirt privileġġi tiegħek. Għalkemm iħobbok, imma m'intix ħaġib the maximum glory to God. Do you understand? Inti ġib il-massimu glory lill-Alla meta inti twettaq il-pjan f'ħajtek. U twettaq il-pjan f'ħajtek jekk inti tkun taf xwirt għandek u tgħixu. Amen? Alleluja. Mela, Rumani kapitlu 8, nisimgħuha vers 14. Skrittura li bosta minnkom tafuha, daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu tal-Alla huma mawli tal-Alla. Għax intom ma rċevejtux Ispirtu li jwajsalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom u li adottivi. U li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna iwlied Alla. Inti wilt Alla. You are a child of God. Anzi aħjar raġuni għaliex you are a son of God. Anke jekk inti mara xorta son of God. Bħalma jiena ħobb il-irġiel, anke jekk inti raġel xorta tissejjaħ la ruża ta' Kristu. Sewwa? Amen. Imma x'jagħtina dan il-wil glorjus? Illejla ħantikom xi punti, 5 u 6 punti, biex intom tkunu tafu x'jagħtina dan il-word glorjus u għaliex jiena u inti imsejħin biex ngħixu ħajja kulħadd jgħidha ħajja vittorjuża. Inti tgħix ħajja vittorjuża? Msejjaħ għal ħajja vittorjuża, taf? Imma inti tgħix għal ħajja vittorjuża? Il-Kristjani kollha li taf inti madwarek qed jgħixu ħajja vittorjuża? Mela, x'jagħtina ħajja vittorjuża bħala ulied. Number 1, ħanibdew mill-ovvju sewwa. Mela jiena u inti, daw kollha li intom ġenituri, jew għandkom it-tfal, daw kollha li intom werrieta kemm hawn minnkom il-ġenituri ħallewkom wirt. Ħallewkom wirt, praise God. Grazzi Ġesu. Mela daw kollha li intom għandkom wirt, ħafna drabi hemm eċċezzjonijiet fil-ħajja naturali, imma reċenti xi ħadd fil-familja tiegħi li min-naħa tal-mara ħallili wirt lili. Li ħallili ma stajtx ingawdih kollu. Imma ningrazzja Alla għalih li ħallili xi ħaġa. Sewwa. Imma ma kontx it-tifel tiegħu għax ġeneralment il-wirt jirċievuh l-ulied. Isimgħuha sewwa di. Il-wirt jirċievuh l-ulied. Il-ġimgħa l-oħra fuq x'kellemna aħna? Fuq l-ulied, iben jew orfni. L-orfni m'għandhomx wirt. L-orfni m'għandhomx wirt. Bl-Ingliż, orphans don't have an inheritance and they don't have a legacy. You are not an orphan. Jekk ma smajtx il-messaġġ tal-ġimgħa l-oħra ma riżimgħu. You are a son. Sons and daughters in Christ have a legacy and they have an inheritance. Legacy ġifieri jien għandi missieri għandu nannuwi għandu missieru. That's a legacy. But there's a legacy before me. They're my legacy too. An orphan doesn't have either one of them. Especially the one before. But a son has a legacy. Lejla, mux ħaniftaħ fuq għadi, choose to be a son, not an orphan. Many Christians still operate as orphans. ħafna Kristjani xorta joperaw bħala orfni. Imma dak hemm talim sħiħ għalih, imma semgħu daqsxejn il-messaġġ ta' ġimgħa l-oħra. Imma li l-orfni m'għandhom żgur, l-orfni min ħajħawlhom il-wirt. Għandhomx min ħallilhom wirt. Għaliex inti biex tkun ikollok wirt, trid tkun iben. U Alla x'għamlek lilek? Għamilna iben u liet Alla. Int għandek wirt. Fi Kristu għandek wirt. Alleluja. Għaw min kien orfni u ġi adottat. U aħna nissejħu poplu adottat u liet adottati fi Kristu. Ġviri l-lum aħna ġurnata mill-art spirituali maħniġ orfni.
li jiżli dispjaċini li nara xi Kristjani jaġixxu, tafni. Imma dak huwa messaġġ ieħor. Anyway. Mela, fil-ktib tar-Romani naraw li aħna Alla ħallinna wirt biex aħna nissejħu li Alla. Wieħed minn daw il-wirt li huwa Alla nnifsu, l-Ispiritu Santu. Kontu tafu l-Ispiritu Santu huwa wirt għalik? Kontu tafu fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 16 Ġesu jgħidlek bl-aktar mod ċar l-Ispiritu Santu mhux għad-dinja imma għall-Knisja. Mela għandek l-Ispiritu Santu diġà huwa il-wirt tiegħek. Meta inti twilit minn ġdid, mhux irċivejt dak kollu li ħanitkellmu llejla fuq biss, irċivejt l-Alla nnifsu taf. Fil-ktib tar-Romani vers kapitlu 8, il-vers li jmiss, saraw xi jgħid. Jekk aħna wlied, taraw xi ġejja kemm hija powerful di. Jekk aħna wlied, li kieku konna orfni ma sax jgħidha di. Jekk aħna orfni ma jistax jgħidha kieku di. Jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta. Mela min hu werriet? L-wlied. Aħna wkoll werrieta ta' Alla, x'inhi? Mhux werrieta tal-barka ta' Alla ta'. Werrieta ta' Alla nnifsu. Wow. Intom diet taqbad ajju. Mhux wirt. Ejna, li ma l-iktar raġel familja b'saħħitha materjalment fid-dinja? Elon Musk forsi bħassa? Imma inti x'differenza kieku? Li Elon Musk jennaf itik jennaw xi villa sabiħa, jew xi karozza sabiħa, jew kollha jtik xi rocket. Jew minn flok imma jgħidlek isma', ma ħantik xejn, just kull muwa tiegħi tiegħek. Nim tippreferi. Il-werriet, preferi Elon Musk. Amen, anke kittik rocket, xorta ħdej Elon Musk xorta mhux hekk. Tiftakru għal-istjat tal-Milid? Tal-Father Christmas, tiftakru għal-istjat tal-Father Christmas? Li kien hemm tifel? Li l-mammi tiegħu alla rrid kletta fajda għal-Milid? U arklu, mur jaħseb fuqhom, insomma xrid ħafna arklu ġeda biss. Għamel lejl jaħseb fuqha għam filgħodu kmieni, alla ma, wieħed biss irid mhux tlieta. Arklu waħed. Arklu l-bieraħ qed tliq ħafna sa wieħed biss, alla ejwa, alla rrid il-Father Christmas. Ismawni, intom ma rċevejtux il-Father Christmas. Intom rċevejtu Father God. Halleluja. Glory. Amen. Aħna werrieta. Ismawa mhux biss tal-barkiet tal-lang. Għalhekk ħafna Kristjani ħasra. Inni ngħidha di u ħanerġa' ngħidha. Għax dejjem ikun hemm xi ġdid. Itlob il-Alla biex jagħtik revelazzjoni. Itlob il-Alla biex inti tikber fir-revelazzjoni. Mulej għaddis grazzi tar-revelazzjoni. Aħna wlied u għalhekk għax aħna wlied, aħna werrieta ta' Alla. U werrieta ma' Kristu. Werrieta ta' Kristu. Mela aħna werrieta u nissejħu u li Alla fi Kristu Ġesu. Xitina dan il-wert? Number 1, jew din nistgħu ngħiduha number 1. Number 2, id-dem ta' Ġesu Kristu. Ismawni hawn, dak kollu. Meta jiena u inti mmorru nixtru xi ħaġa, inħallsu bil-euro ta' Malta. Meta Alla xtra il-kreazzjoni, il-bniedem, il-barkiet, is-saħħa, il-fejqan, il-ħelsin, il-ġenna ta' xara lina. Taf biex tixtra? Tafu. Bid-dem ta' Kristu xtra. Bid-dem tiegħu. Mhux taf xejn Romani kapitlu 8, nisimgħu vers 32, 32. Tgħidlek, u lanqas l-ibnu stess ma ħafra ġifieri ma ħallih jgħaddi mingħajr ma jiġi kondannat għalina. Imma taħ għalina il-koll kif mhux ser jagħtina kollox ukoll miegħu. X'kien l-ogħla prezz li Alla ħallas għal dan il-wirt? Id-dem tibnu aħma. Issek Alla tiġa ta' l-ogħla ħaġa
li qatt jista' jtik. X'inhu l-kumplament? Komplament huwa peanuts aħwa. Komplament huwa peanuts għalhekk ħasra inti llum titlob b'wiċċek minn quddiem konfidenza, mhux arroganza, b'konfidenza. Konfidenza f'dak li Alla wedek. Sewa mhux arroganza, konfidenza f'dak li Alla għalhekk inti titlob għal fejqa. Għalhekk inti titlob illum konfidenza li taf li jaħfillek ma tgħidlu sorry. That's it. Nan. Tifhem, għalhekk il-mulejja salvak u jdaħlek fil-ġenna mixtrija bid-dem għad-dixtrija tiegħu il-moment li inti ġa sempliċement tarfu u temmen fih. Mamma mia. Ismawni, għalina b'xej, ma lilu sfitlu kollox, Amen, aħwa. Fi ktib ta' Efesin kapitlu 2, morwem. Efesin 2. Grazzi Spiritu Santu li titkellimna. Vers 13. Immissa fi Kristu Ġesu intom li darba kontu l-bot issa tqarribtu bis-saħħa tad-dem ta' Kristu. Konna xi darba l-bot. Efesin 2 tgħidlek aħna konna l-edewwa. Vers wieħed intom xi darba li kontu mejtin fi dnubietkom u ħtijietkom li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta' din id-dinja x-xitan skont dak il-kap tas-salta tal-ajru d-demonju nifsu tal-ispirtu li bħalissa qed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Dak mhux għax toroxtax ma jirdux jisimgħu ġifieri bellużi. Tlieta. Aħna wkoll għexna darba mqarqa fil-passjonijiet tal-ġisimna konna nagħmlu l-opra tar-rieda tal-ġisem u femitna dak li ridna aħna konna minna nfusna wliet il-korla. Konna wliet il-korla. Taf li intom ma għadniex aħna l-wliet il-korla. Isma, dix għut minnkom ħajkolkom deliverance, issa stess. Taf li Alla mhux irrabjat miegħek. Kemm il-darba ġieli ħsibtu Alla rrabjat miegħek? Aw kun onest ejja. Kemm minnkom taħseb li Alla darba kien irrabjat miegħek? Kemm ħlejt ħin? Kemm ħlejt ħin? Sena ftit ħanet ċara għadi. Mhux irrabjat ma' wolidu, Mhux mad-dinja, d-dinja qed jistennew il-kollha tella tiġa qiegħda fuqu. Għalhekk inti meta twassal li xi ħadd lejn Kristu qed teħilsu minn taħt il-korla. U qed iġġibu qed tagħmlu ħbieb malla, ħabbu malla, qed tagħmlu iben, qed tagħmlu bint issa. Daqqa waħda la li xi darba kien kontra l-dnub u l-midinbin, għalkemm ħabbhom imma jibbenefikaw minn dak li għandu għalihom il-mument xiex jgħidu l-Ġesu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mbagħad Alla ma jibqax irrabjat miegħek. Ġifieri m'hemmx Alla mhux inkorlat miegħek. Il-mara jew ir-raġel inkorlati miegħek, il-qraba ta' faċċata u ta' mal-ġenb. Dak ta' warajk, imma Alla mhux irrabjat miegħek. Kemm il-darba naħsbu li Alla hu rrabjat magħna? Kemm ħlejna ħin? Li Alla mhuwiex irrabjat miegħek? Għaliex? Hawn xi ħadd jaf għaliex Alla mhux irrabjat miegħek? Apparti li għax huwa inti bintu u ibnu issa. Taf għaliex mhux irrabjat miegħek? Għaliex, brother? Bravo. Taf xorob Ġesu fil-ġin tal-Getsemani? Intom tafu xorob Ġesu fil-ġin tal-Getsemani? Għaliex taħseb inti Ġesu qal li Alla l-Misier bijat minni dan il-kalċi? X'kalċi? Il-kalċi tal-korla tal-la. Is-salib li ħafna minna naħdu pjaċir indenluh monna. Dak huwa simbolu tal-korla tal-la da. Issa min jirriġetta dak irid jilaqqa kollha l-kollha tal-la. U taf kemm ħajdhom jilaqqa l-eternità. Are you grateful? Kull jum tirringrazzjah il-mulej. Grazzi Ġesu. Li mintix m'għandekx korla aktar lejja. Li tħobbni. Anka jekk nagħmel iċ-ċuċati. Mhux għax irrid nagħmilhom. Imma anka jekk niżbalja, int ma tinkorlax lejja xi nibnek illum.
تفهموا عليش هي سالفاسيون كبيرة؟ جلوريا للمولاي، جلوريا للمولاي، هللويا. في الكتاب تلوت كابيتلو 10 من فيرس 19 25 قريني أنا الأربع اليدين. اشتايد لك مرة وما كسستس مرة وما مرة على دوك اللي ما رايتويش وما سمعتويش. كابيتلو 10 اسمعوني ياهو. الدنيا ما يعفوش اللي الله تجا خلص بريتس عليهم. تا تدني لك عليكم از اسمالتين واوتشين اسمعوا انت اسا ما دومش يعملوها فنا في زمين لما كنت ادني زاير كنت ادني طفال زاير وجود منكم اللي انتم كتار اكبر مني في التا تفتكروهم قبل كانوا يخرجوا ورا الاستاد ويصوتوا لانفسهم. علاش كانوا يعملوا دوك الفريق؟ قعدوا يعملوهم في شي بوستيات في بايزي بحال مكسيكو. علاش؟ باش من اليوم ينقصوا الكرة تلا فوقهم ويبعتوا والدنا بيتهم. ما قدام تكرستوا علاش جي مشرد؟ انت مش تحسبوا لي شراب جزو الكالتشي شيتا تسمبيت la crema vetesio ovvero la crema imma la crema infatti la crema da vitis المخ اللي يعطي الحية. جسو بك قهوة ده تورور جسو الله سمعوا ينا وانت مش هنفهموا هذه مخنا الكراوات مخنا مش هنفهموا ينا وانت مش هنفهموا قت القرارات الله نرنجات سوي جسو كريستو بلا واقفين وبلا تميم اما جسو بزع جسو تا بزع من القرارات الله ما لم هبط يا عليك بش يعملك ابن وبنت هذا جسو بزا تستعيش جراتس على المولاي تستشي ضربة قطات بالزيت على فلوسش من اللي كانت تخلص السلفاتيوني. تحسب هي السبيك دي اللي انت تكون كاباciتاتي البورسيون ديك على الشغل تلا ما تعرفش سلفاتيوني كبيرة الله عمل مياه ويسيح لك ابني. السكتورة تقول لك الله ما دوش الربيات مياك. تاني كورنثين كابيتلو 5 من فيرس 17 27. متى انت تكون تخص من لك لي الله الربيات مياك ديك هي الكوشنسة تياك تكون يوم كلا الديموني تفسفس لك. كما منكم تخبوا لوليدكم جيلي ديزابونتاوكم وليدكم جيلي انتم بحالا قوليت ديزابونتايتوا للامك المسيح. اما اي اشو ما وليدك حبهم تبقى عليك مروا وشاندروا الفانجيل ومروا يدوا لهم ذنوبتهم مغفورة عش ما يعرفوش وعليك عندهم بزون يتولدوا من جديد حاليا يبدوا يجاودوا من دان الويرد جلوريوس. امين. اسمعوا روت 10 فيرس 19. لا ضربة احنا عنا الفيدوتشيا الكونفيدنسا اللي ندخل في الساتواريو بالسخة الدم تجسو اتلكم الاربع اليدين ليحنا على دوك لازيس كاتولشين سارة مدوار مالطا اللي من اليوم اللي يطلبوا البادر بيو التالتخهم ينسمع اكتر دوك اللي يطلبوا السانتاريتا ينسمعوا اكتر يوم كلا نطلبوا القدسين كلها خلي نكونوا صقور اللي الله سمعنا. اسمعنا هفكركم سكونت الاسكتورة انتي ولا تجاه حاجة واحدة عليش مدام تكريستو تجاه دخلك دربا لديم في البريزنسا البوست لاكتر قديس تالا في لترالمنت انت منيخر ما منيخر بالله عليك كلا يا مار في كلهم. That's it. ورا ديك البورتيرة
Għalhekk inti m'hemmx iktar separazzjoni. Ma jista' jidħol u laqqas hemm bżonn jidħol ħadd għalik. Għaliex issa int Kristu jammar fik, m'hemmx iktar distanza. Da x'għamlu? Dan għamlu kollox id-dem ta' Ġesu Kristu. Amen? Mela għan edna li dan il-wirt, dan l-autorità li inti ġejt mot, da autorità. Għan irkom aħna, xie tfisser autorità? Autorità tfisser dritt. Dritt. It-tfal tijaj, xin iridu, jistaw jitħlu d-dar tijaj u ta' Marti, xin iridu? Għal-kem kolla, sessa t-nejlu madom jemxu, ġver ma jitilqu, għadhom ma t-għadellu dejjem jembaw. Imma jistaw jikbru jekkala jriti, kollom iċ-ċavetta f'idejhom u xin irid jaqbdu jidħlu. Kemm hawn minnkom tistgħu tidħlu fid-dar tiegħi x'in trid? Id-dar tiegħi jgħidlek x'in trid. Number 1 nara ma teġinix qabel id-disata fil-għadda xinkun għad nirried. Għax nħallik tħabbat wara l-bib. Le, ma tul-iskola, unkmini ovvjament, mħabbat fa. So, le, ħadd minnkom bħal ma jiena ma jistax nidħol x'in irid fid-dar tiegħek. Imma daw m'hemm bżonn iħabtu. Daw jabbu d-daħlin. Id-nejlek għalix. Għax dawk huma għolit. Dawk għandhom id-dritt. Dawk għandhom l-autorità. Għalhekk Ġesu jgħidlek kull ma titolbu f'ismi. Natijulkom. Imma x'jgħid ukoll fuq il-midinbin? Il-midinbin Alla ma jismagħhomx. X'jisma' allura meta jitolbu l-midinbin? Xejn. Qas jasal sa saqaf. Number 1 ħafna midinbin laqqas jgħidilmu f'isem Ġesu, ġifieri laqqas biss telaq minn qudiem imnieħirhom it-talba. U t-tieni, jekk m'intix wilt, it-talb tiegħek ma wasal imkien. L-unika talba bħalma Ġuliett, l-unika talba li Alla jisma' tal-midneb hija Mulej salvani. All right. Issa nibda nisimek minnu minn qudiem. Għax issa sir tiegħi. Il-wirt għall-ulidi, il-fejqan għall-ulidi, il-ħelsin u għall-ulidi, il-ġenna u għall-ulidi. Inti wilt Alla, int bint Alla, int iben Alla, ċert, minn ġedna jilak jek inti reliġjuż, int bint Alla, int iben Alla. Għax jek le, ħaddum titlob il-qaddisin u l-patriarki. Mela, aħna li twelidna miġdijt, ġejna motija din l-autorità, dan id-dritt. Kemm hawn minnkom tħossu l-preżenza tal-Alla. Ġieli tħassejtu għal-preżenza tal-Alla dik. Issa anke ma tħossix xorta deme, all right? Xu omnipreżenti. Ma xi kultant inħossu dik li jgħidula il-manifestazzjoni tal-preżenza tal-Alla. All right? Issa, taf li dik preżenza tal-Alla fik kontinwament? Alla ma għax joħroġ jidħol dan. Bħalla zis insara kattolċi ħasra. Bimħabba ħanajdilkom. ħammur nirċievi l-Ġesu. Lada, ħammur nerġa' nirċievi l-Ġesu. Tista' tgħid li meta joħroġ bej waħda oħra. Nemmen fit-qarbin u l-Ewkaristija u l-mejda tal-mulej. 100% nemmen. Imma il-moment kif ħarsu lejha hija żbaljata. Ma tgħinekx. Ma tgħinekx tikber id-matura. Jekk inti ta' Ġesu, Ġesu kontinwament jagħmar fik ma telqekx. Amen. Alleluja. Grazzi mulej. Mela, punt tlieta. Mela aħna sirna awliet permess li sirna awliet Alla u aħna ġejna mogħtija awtorità. Permess tad-dem ta' Ġesu Kristu ġejna mogħtija awtorità. Ġejna mogħtija dritt. Ġejna mogħtija wirt. Amen. Permezz tad-dem ta' Ġesu Kristu aħna nidħlu għalkemm xi kultant aħna nużaw kliem, terminoloġija. Jekk ma toqgħodx attent terħilu li inti ċertu kliem mhux qed tagħmel xi sacrileġġja u dnub inbilli tgħidu, imma taf xi kultant nimda ninnota nimda ngħid jiena anke jien qed ngħid ħmerija. Għaliex, jiġifieri? Għax aħna ngħidu nidħlu fil-preżenza tal-Alla. Ma toħroġ qatt mill-preżenza tal-Alla. Kontinwament fil-preżenza tal-Alla. Id-differenza hija
kemm inti tkun konxju, how much you become aware. Ħantikom eżempju. Mela Alla huwa omnipresenti, issa ma jfissirx li qed jimmanifesta kullimkien, dik hija ħaġa oħra. Imma Alla huwa preżenti omnipresenti. Bħal nifs. Inti m'hemm bżonn tgħid ara ħanuħu nifs. Inti meta qed ħanuħu nifs, bdejt tieħu nifs, jew kont ilek tieħu nifs daqqa waħda ġejt aware. Ġejt aware li inti mingħajr nifs ma tistax tgħix. Sewwa, l-istess hekk aħna kontinwament fil-preżenza t'Alla, speċjalment in-nies t'Alla. Ma kull fejn tmur inti, int l-indirizz t'Alla, Alla jiġi miegħek. Sewwa, imma meta jiena u inti xi kultant nużaw it-terminoloġija li titoqgħod attent ma tmux handicappak the way you think. Mhix sacrilege, imma be careful how you think. Għax ħanidħol fil-preżenza t'Alla, senna ftit. You are in the presence of God constantly. Kontinwament fil-preżenza t'Alla. Jekk inti tmur ant il-grocer fil-preżenza t'Alla. Tifhem għalhekk xi kultant niġu l-knisja aħna, niġu l-fellowship ix-xirka u hemmhekk hemm il-preżenza t'Alla. Le hemmhekk inti sirt aware. Issir aware. Imma għaliex ma tgħix aware meta tmur ant il-grocer? Għaliex ma tkunx qed tgħix aware tal-preżenza t'Alla li inti meta mort fuq ix-xogħol u inti pereżempju tara xi ħadd fil-bżonn ta' fejqan jew ta' ħelsien ma toqgħodx tgħid tara ħanagħmel breathe, ħanidħol fil-preżenza għali. Breathe upon me. Sena x'għed mhux qed inħossu. Breath of God. Qed tifhmu kif jaħdem moħħna ħafna drabi? U mingħajr ma nafu għalkemm il-Alla was probably qed jitbissem fuqi u fihek, qed niħħandikkapja lili nnifsi, qed nillimita lili nnifsi kif ħanopera. And tifhem, I love singing, breathe upon me, Spirit of the Lord. Oh, I love to sing it. Allora if you don't sing it, you're not in the presence of God. Aħna għandna dan il-privileġġ ta' world-class praise and worship team. Ħanejdlek, l-apostli jgħiru għalina, da ma kellhom xejn minn da kollu. Mhux vera? Amen, oqgħodu attenti li daw l-affarijiet tant sbieħ li Alla tant privileġġjana bihom, ma naħsbux li għax niġu l-fellowship għandna l-preżenza t'Alla u meta noħroġ le. Il-preżenza t'Alla kontinwament miegħek inti kull ma dak tagħmel hija liv bl-antenna mixewla. Amen? Ħalli meta jkun hemm xi ħadd quddiemek ikollok kelma mis-sema għalihom. Meta jkollok xi ħadd muġuħ titlob għalihom. Sena ftit ħanitlob. Hallelujah. Now I love to sing hallelujah. Imma I'm handicapping myself jekk jiena naħseb li jekk ma nsemx ħankantax hallelujah m'hawnx ippreżenta tal. Qed tifhmu? Meta xi ftit ilu kemm ilu xi sena u nofs ilu, sentej, konna hawnhekk kulħadd telaq il-Knisja. U ġiet hawnhekk waħda, ġiet qudiemha. U kif dit titlob, kif dit nitlob magħha men, dit ittajjar siġġiet, ġesu ħanin fejn hu l-praise and worship team, please kantaw. Mawħad kulħadd fil-kafeterja. Għad tifhem? U bdiet ittajjar siġġiet l-ewwel u bdiet tinqata' twersaq. Sewwa. Nsejt inkanta ħalleluja dak li. Għaliex aħna xi kultant jaħassru neħhandikap lil anfusna. Tifhmu, thank God ta' nħobba u l-mużika, u speċjal mużika, għax għandek nies ikkonsagrati għal-Alla huma strumenti. Allura they usher, mhux jasher, they facilitate. Facilitate, ġej kelma mill-fasil, ġifieri jagħmel aktar faċli biex inti tidħol f'dik is-sensazzjoni. Imma il-preżenza t'Alla kulħadd jgħid il-preżenza t'Alla hija miegħi u fija kontinwament. Jekk inti ta' Kristu, jekk m'intix ta' Kristu, le ta' għandek preżenza oħra. Għax jiena inti vessela b'xi ħaġa mimli. Sewwa, imma l-mument li inti ta' Kristu, kemm ikun tal-ġen kieku jiena inti ngħixu għal din ir-realtà li l-preżenza tiegħi kull fejn imur jiena miegħda miegħi. U tafdax is-sensazzjonijiet tiegħek tal-feelings, għax il-feelings tiegħekom iqarraq bejkom. Għax jiena xi kultant ġilli rajt il-Alla jużani fejqan jew ħelsien, propju meta nħossni l-iktar ħaġa vera dawn u patata.
Kif jista' jkun Alla tużani bħalissa? Ma tinħoss xejn, peressa fejn marid il-preżenza. Għax tant aħna mdorrin irridu naqa' kant, naqa' worship, praise the Lord, hallelujah. Qed tifhmuni aħwa? Hallelujah. Jiġifieri għejx aware li mħabba dan il-wird glorious. Kemmu kbir. Kemmu kbir dal-wird Ġesu. X'wirt kbir men. Li jiena u inti inġorru il-preżenza talla kontinwa, anke jekk ma tħossix, anke jekk għandek l-istonku werza u jgħajjat, anke jekk għandek bżonn dal-waqt minn għafta ieħor tmur. Nature calling. Il-preżenza talla ma telqetekx. Isma', inti taf li l-mulejra u lek patattaku. Xe taħseb li għax inti tħalt ħdejjet ron? Mux Alla krejak qalbi tiegħi. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Aħna morru fi ktib tal-Apokalissi kapitlu kemm sabiħa l-iskrittur. Qed tieħdu pjaċir. Kapitlu 12 morru hemm. Jekk Alla jrid bla Natalla, forsi fil-jiem li ġej għandi messaġġ jismu Addicted to the Presence of God. And we will sing hallelujah and breathe upon me. I mean, sabiħa bala, sabiħa, isma fil-ġenna kantem ta' tifhem ħajkonna disco. Imma kemm jiena u inti xi Kristjan, il-Kristjaneżmu tiegħek jiġi radikalment mibdul meta tibda tgħix aware tal-preżenza tal-Alla miegħek. Anka d-dnub. Ngħidilkom sigriet, imma tgħidu l-ħadd. Ħantikom eżempju darba. Ħanbiddel iċ-channel issa daqqa waħda. Mela, jiena kont immur il-Bible College, sewwa full-time Bible College ġewwa l-Amerika. U kont immur il-Bible College kien jibda fit-8:30, u jiena kont immur hemmhekk qisu daqqa fis-7:30, daqqa fit-8:15, daqqa fit-8. Kont immur għatta ħin mal-mulej qabel ma jibda l-Bible College. Kont immur hemm. U għamilt sentej full-time hekk. U mhux l-ewwel darba sħabi ta' madwari tal-Bible College kien jgħidu li man, bro, tiġa qed tiddi minn dal-għodu, jiġi qalu li bis-seta nilkom. Sewwa. Ma niftakar. Darba kont dieħel id-dar fejn kont noqgħod u jiena dak iż-żmien il-mulej birku u jżomm idejh fuqu u naf li għamel ċertu ċuċċati imma birek il-ġisem ta' Kristu bil-bosta. Dak iż-żmien kont immur nara l-beniħin. Ġieli rajtu fil-crusades tiegħu, imma anke kont immur wara l-Bible College, kont immur wara Bible College, kont immur nara l-beniħin. Jekk kont iffissat tibżax biċ-ċertifikat kont. Għallali. U kont nidħol u mur nara l-programm ta' beniħin. This is your day! Tiftakru, this is your day? Kont immur nara. U niftakar bil-remote control, għanniċ il-television, minn flok nara l-beniħin, nara l-wahda bis-sapun. Kienet sabiħa, ma l-effett tagħmel differenza, totali. Kienet qed jirreklamaw xi sapuna. Ma bdejtx naħseb fuq is-sapuna dak iż-żum. Imma ħanejdilkom tidnejlkom xi ġrali dak il-ħin. Men ħanejdilkom qatt ma ġrat li darbiet imma dakinhar kienet drastika. Tant kontej qed ngħix staġun fil-preżenza talla li kif ġiet dik quddiem għajnejja isni xi ħadd qis iġib il-kowt minn fuqi. That was a shock. It was a shock. Isu il-preżenza talla tant kienet hemm nikta kif sejna ma fittexhom dak il-ħin. Sewwa, imma għax ġie quddiem għajnejja qed infittex il-dak il-imbierek. Sewwa, dak il-ħin l-preżenza talla hekk.
Dak xalmitni, taf xalmitni? Kemm importanti jiena u inti number one dun nipproteġu għajnejna. Kontinwament. Mamma mia, jekk 10 snin kont tipproteġi għajnejk, illum il-ġurnata tittoħroġ bħal żmien. Mamma mia jon kella bħal bil-burkas naħseb nibdew nħorġina u inti broda dwej. Nagħmel burga u nagħti kollox mbagħad nagħmel il-flaq. Anyway, qed ngħidilkom għaliex meta jiena u inti ngħixu aware tal-preżenza tal-la vera ma naħwa tibda tgħixu ħajja naturali. Imma dak messaġġ ieħor Ġesu għani. Kollox għadu sħiħ. Ok. Apokalissi kapitlu 12. Mela, aħna twilidna minn ġdid. Tatna l-awtorità u d-dritt li nissejħu li Alla u noperaw fil-qawwa Alla u noperaw ħajja rebbieħa fi Kristu. Number 2, id-dem ta' Ġesu Kristu. Id-dem ta' Ġesu Kristu. Semmejna l-Ispiritu Santu, ma ħankompli. Nistaw namlu punt 3 bħalma dejlek f'Efesin kapitlu 4. Ġwanni kapitlu 16. L-Ispiritu Santu, jina ħan ibatilkom l-Ispiritu Santu. Dak huwa l-wir tiegħi u tiegħek. Immisimgħu Apokalissi kapitlu 12. Biex ukoll aħna għaliex għandna dan il-Word Glorious. Dan il-Word Glorious li aħna rċevejna bħala wlied biex noperaw fih. Vers 11. U huma ħarġu rebbieħa fuq id-demonju permezz tad-dem tal-ħaruf, isimgħu, permezz tad-dem tal-ħaruf. U bis-saħħa tal-kelma li xedu. U li ma għażewx ħajjithom minkejja saħansitra l-mewt. Mela apparti id-dem ta' Kristu għandna l-kelma tal-Alla. Efesin kapitlu 6 ta' fuqha parti mill-armatura hija ix-xabla. Il-kelma tal-Alla. X'jatina l-awtorità fuq id-demonju, x'jatina l-awtorità fuq id-dnub, x'jatina l-awtorità fuq il-ħażen, x'jatina l-awtorità u d-dritt biex ngħixu ħajja rebbieħa, il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla. Mina Ġesu jgħidlek il-bniedem ma jistax jgħix bil-ħobs u bil-ma bissa b'kull kelma li toħroġ fejn minn famm Alla. Għalhekk isimgħuni aħwa. Ħa ngħidilkom frażi aqbada fokkom qabduha. Hemm diversi modi ta' kif titlob, prinċipji differenti. Però ħa ngħidlek waħda mill-iktar favoriti tiegħi. Praying the word. Qed tifhmux xi tfisser praying the word? Jiġifieri, imma l-kelma bl-Ingliż ma tinqalibx ħajja bil-Malti għax titlob il-kelma, ma tgħidx titlob il-kelma. Praying the word. Titkellem jew ma ddurx bil-Malti. Tista' tgħid tiddikjara. Tista' tgħid għax hekk tkun tagħmel tiddikjara, imma inti taqbad il-kelma tal-Alla. U f'ħalqek inti t-talb tiegħek ikun qed tirritorna l-kelma tal-Alla li Alla. Jew kellha tuża l-kelma tal-Alla kontra d-dlamijiet, jew kontra l-marda, jew kontra d-demonju, jew kontra s-saħta, jew kontra l-skema tal-għadu li ġab kontra tiegħek. You pray the word, imma l-kelma tal-Alla tagħti lili u lilek fi Kristu awtorità dritt u jett fuq dak kollu li mhux ġej minn Alla. Mela id-dem ta' Kristu, l-Ispiritu Santu, il-fatt li aħna sirna wlied, il-kelma tal-Alla, amen, grazzi Ġesu. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 6 vers 17, tgħidlek li l-kelma tal-Alla hija x-xabla tal-Ispiritu. Amen? Ix-xabla tal-Ispiritu. Punt 6 li pratikament huwa simili għal qabel. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Atti 1 vers 8, Ġesu jgħid u intom tirċievu qawwa meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqkom. Ismawni aħwa, taf għaliex Alla tajek l-Ispiritu Santu? Ħantikom żewġ affarijiet, hemm ħafna bosta ta', imma ħantikom tnejn maġġuri.
Number one, minar l-Spiritu Santu, jina u inti ma nistaw għad nitqazzu. The Bible says, I double English, be holy. How can you be holy without the Holy Spirit? You can't be, it's a holy tfisser set apart, okay? Li tkun imqaddes, issa Kristu diġà għamilna qaddesin, imma l-Ispiritu Santu għali jgħidnek tgħix ħajja qaddisa. L-Ispiritu Santu. Mela, għandek l-Ispiritu Santu li jgħix tgħinek ħajx qaddisa u li jgħinek tgħix ħajja vittorjuża. Għax l-Ispiritu Santu għandu ħafna fatturi u xogħol, imma waħda mill-affarijiet li jagħmel fuqek huwa dik jagħmlek Kristjan powerful. He makes you a powerful Christian. Listen to this. Aħna għandna kors tal-Bible College sħiħ fuq l-Ispiritu Santu, d-doni tal-Ispiritu Santu u l-Ministeri tal-Ispiritu Santu. Għandek xi 26 sija studi Bible College. Imma parti minn hekk. L-Ispiritu Santu huwa dak li jiena u inti niltaqgħu miegħu kuljum. Dak li nesperjenzaw kuljum. L-Ispiritu Santu huwa dak li lilek isma'u ħnejda bl-Ingliż għax iddur aħjar. That makes you from a pitiful Christian to a powerful Christian. Ġesu qal jiena ħammur u ħanħallikom, imma mhux ħanħallikom orfni. Ħanibatilkom lill-Ispiritu Santu. Eżiż aħwa, jekk inti tittopera bħala iben ta' saltina tas-sema, iben Alla l-ħaj, tittimet għal Ġesu. Ġesu ma operax mingħajr l-Ispiritu Santu. U Ġesu mamlu l-Ispiritu Santu ma ġiex fuqu biex ikonna pitturi sbieħ ta' ħamima bajda jinżel fuq ras Ġesu. Ġesu l-Ispiritu Santu ġi biex jagħmel il-Ġesu jirrilaxxa ir-realtà divina soprannaturali tas-sema fuq l-art. Dan l-istess Spiritu Santu ġi moti lili u lilek. Dan huwa x'jagħtik il-qawwa, il-konfidenza, l-awtorità biex inti tgħix ħajja vittorjuża. Mela semmejna s'issa id-dem ta' Kristu, il-kelma tal-Alla, l-Ispiritu Santu, il-fatt li inti sirt wilt Alla. Iben Alla. Amen, aħwa? Fil-ktib ta' Mattew kapitlu 6, mela. Dan huwa l-5 punt jew is-6 punt. Għaliex aħna għandna din l-awtorità? Għaliex? Ismawni aħwa. Meta Ġesu ġie fuq ix-xena, Ġesu għamel xi ħaġa radikali. Number one, il-Alla qal li huwa missieru. Però mhux biss, qal li huwa missierek. Meta talab it-talba famuża li ħafna jgħidu, sfortunatament jew xogħol jgħidu bħal pappagal, imma dak li jgħidu it-talba tal-missierna, kienet xi ħaġa radikali għal dak iż-żmien. Lill-Alla issejjaħlu Abba, missier. Meta inti ssejjaħ il xi ħadd missier, ifisser li int iben, m'inti xorfni. Għandek dritt u għandek wirt. Għandek legacy, nerġgħu norbtuha mal-messaġġ tal-ġimgħa l-oħra. Meta inti taf li inti iben. U meta inti tgħix ta' iben. U meta taf li inti għandek iben, dak kollu li tu missierek huwa tiegħek. Allura tgħix b'konfidenza. Tgħix mingħajr biża'. Tgħix taf li ma jonqsok xejn, speċjalment meta taf li l-kreatur tal-univers lilek isejjaħlek iben u inti issejjaħlu papa. Amen aħwa? Thank you Jesus. Għalhekk fit-talba dik li jgħidula talba tal-missierna. Ġesu jgħidilhom u meta intom titolbu idħlu fil-kamra ta' ġewwa. Qal u l-bib u tolbu lil min? Lil missierkom. Lil missierkom u mbagħad missierkom li jara
fil-post is-sigrit, u jippremjakom. U meta titolbu, tqogħdux tlabalbu kliem repetittiv bħal pagani. Infatti, eżis insara Maltin u għawċin. Meta inti qed titlob talb repetittiv, taf x'qed tindika li l-Alla dak ma tafux. Jew inti għadek minn tissalvat totali. Allura minti m'għandek l-ebda wirtu laqqas legacy. Jew nkella jew inti salvat imma bqajt immatur fil-ħsieb tiegħek Kristjan. Għax għadek ma rafx l-Alla bħala missierek. Meta it-tfal tiegħi jiġi jitolbuni xi ħaġa, jieklu, jilbsu, għandhom bżonn xi ħaġa, m'hemm bżonn jgħiduli 50 darba biex nismagħhom. Jiena ġeneralment irid ngħidulhom 50 darba biex jagħmlu xi ħaġa. Tipika. Inti titolbu darba l-Alla f'ismu Ġesu jisimek u Alla jrid jgħidlek u jwerzaq miegħek u sakemm inti tagħmel dak li Alla qabdek biex tagħmel. Typical. Sewwa, jiġifieri jekk inti għaraft l-Alla bħala missierek, Abba, għandi bżonn xogħol. Nitolbok fis-sema sisib ibnek u Sidi Ġesu. Nitolbok provdili xogħol. Mulej, tlobni għatini xogħol. Missier għatini xogħol. Mulej, Jahwe, Ġehova Ġajra, għatini xogħol. Sema l-ewwel darba qalbi. Jekk inti tafu bħala missierek. Allura l-fatt li inti taf li huwa missierek titolbu b'konfidenza, titolbu bil-sigurtà, titolbu b'wiċċek minn quddiem għax hu missierek u int ibnu u bintu. Amen aħwa? U titlob jekk ħanilek, jekk inti kemm minnkom tixtiequ tikbru fil-fidi? Il-kelma fidi tista' tgħid fiduċja u konfidenza. Jew nkella l-kelma konvinzjoni. Nippreferi ħafna l-konvinz. Lil missieri tal-art li issa m'għadux fl-art imma qed fis-sema. Ma l-missier tal-art sakemm kien magħna meta tlabtu xi ħaġa kien jagħtili. Jekk tlabtu xi bżonn, tlabtu bil-konfidenza, b'konvinzjoni li l-papà mhux he's not gonna let me down jekk naf li hu kapaċi jagħtili. He's not gonna let me down. Ħajjagħtili żgur. U ħajprovdili u ħajara kif ħajġib dak li jiena qed nitlob minnu. Imma ħanilkom ħaġa, ħantikom revelazzjoni. Taf għaliex kelli konfidenza? X'kont nafu. X'kien hemm relazzjoni intima bejni u bejn missieri. Lil min ma tafux, l-ewwel ħaġa li taħseb hija tgħid semani. Tibda tidħol id-dubju. Ara l-min taf li tgħidilu darba and it's done. Mela meta jiena u inti rridu nikbru fil-fidi, mhux nibda ngħid imma tgħid liema prinċipju ta' tal-bħanuża, liema skritturi ħaniklejm. Tajbin, imma tidnejlek kif? Għattaħin miegħu. Għattaħin miegħu. Għax hemmhekk taf li inti once li ħanilkom jiena xi kultant rajt l-Alla jagħmel affarijiet miegħi jipprovdili xi ħaġa li jiena li verbalment ma nkunx għadni qedtilu. Ġieli rajtu għadi f'ħajtkom? Li inti għattajt ħin mal-mulej, sewwa u jibda rajt il-Bibja tlab fl-ispirtu faħħartu hekk. U jien naf u jgħaddi l-ħin, pereżempju jgħaddu l-jiem, tgħid tara, insejt nitlobilu dik il-mulej. Imma ġiet. Kif ġiet xorta? Għax Mattew 6. Il-missier li diġà jaf x'għandek bżonn m'għandekx għalfej talb ta' treddin eżis Kattolċi Maltin. Kemm taqbel di? M'għandek bżonn talb ta' treddin eżis Kattolċi Maltin. Sirafu l-missier.
Għalhekk bat l-Ispirtu Santu. Għalhekk jagħmar fik. Għalhekk jagħmar miegħek. Sira flilu. Għalli ma toqgħodx iddur is-seba' visti. U l-qaddisin kollha. Li ma qaddis għamluh l-aħħar. Għax forsi ma tantx ikun biżi, għax l-oħrajn biżi ħafna. Qed tifhmux tip ta' mentalità fjakka. Meta inti għandek relazzjoni ħajja mal-mulej, kollox jinbidel aħwa. Xi darba kont hekk jien u intom ukoll. Anzi naħseb li minnkom għar minni. Imma l-mulej ħenna lija. U beda jallimni, u għadu jallimni, u ma jaqafx jallimni. U inti taqafx tgħallem, amen? Il-kelma abba, letteralment il-kelma daddy. Għalhekk jiena meta jiena u inti nitolbu b'konfidenza, nitolbu. Anke inti meta titlob il-mulej għal fejqan, jew toħroġ barra biex jitolbu għalik. Ejja b'konfidenza li ħadd irċievi. Għax inti titlob il-Alla l-missierek li għallek dak li titlobni jiena nagħtihulek. Jekk inti għandek, ara meta jiena tonqos lil-fidi għattaħin mal-mulej. Simple as that. Għattaħin fil-kelma ta' għara l-kelma. Praise and worship team, come. Amen, aħwa? Għalix aħna għanna l-autorità, għantikom żewġ punti oħra. Għalix għanna dan id-dritt. Punt 7. Għalix illum Kristu għamel lili u l-Alla ħaġa waħda. Daw kollha li huma maqudin mal-mulej u ma' spiritu wieħed miegħu. Amen. Aħna ħaġa waħda miegħu illum fi Kristu. Neħħa dak il-ħajt ta' separazzjoni. Neħħa dak li kien jifridna. Punt 8. Għaliex aħna għandna awtorità? Għaliex għandna dan id-dritt li ngħixu ħajja vittorjuża, tinħilkom għaliex? Għaliex issa Ġesu Kristu moħħkom hawn. Għaliex permezz ta' Ġesu Kristu ix-xitan tilef isma' kull jett minn fuq ħajtek. Ix-xitan tilef kull jett minn fuq ħajtek. Skont l-Iskrittura l-ewwel Ġwanni 5 vers 18 morru hemmhekk malajr. Għandek Kolossin 1:13 ukoll tgħidlek li hu ittrasferina minn fej konna fis-saltna tad-dlam u tal-mewt u trasferina għas-saltna ta' ibnu l-maħbub. L-ewwel Ġwanni 5 vers 18, waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi. Araw għadi aħwa. Aħna nafu li kull min imwieled minn Alla ma jidnibx, ma jgħix fid-dnub u d-dnub ma jirrenjax fuqu. Imma li mnissal minn Alla li bent Alla l-ħaj, Ġesu nnifsu, jħarisni minn kull dnub u l-ħażin ma jmissnix. Meta jiena twilit mill-ġdid, naf li d-dem ta' Kristu ħażilni, tani l-qawwa tal-kelma t'Alla, temlini bl-Ispiritu Santu. Amen? U daw il-benefiċċji kollha li llum jiena għandi dritt u wirt glorjus, nafu ukoll, nafu ukoll li x-xitan tilef kull sej, kull dritt fuq ħajti. M'għandix għalfejn għadna jgħidlu itlaq please. Ek jogħġbok. U għeja, no, emmek nuża l-autorità bil-lubija, bil-konfidenza assoluta fi Kristu li kollu jitlaq. Għax tilef totalment, il-sound aħwa, tilef, kolħat jgħida, tilef totalment id-dritt li kellu fuqi. La jien ta' Kristu, issa make sure li jinti ta' Kristu, la jien ta' Kristu, ix-xitan m'għandux iktar jett u dritt fuq ħajti. Laqqas jista' jmissni, laqqas jista' jweġġani, anzi jibża u jaħrab minni. Isottomettu lilkom infuskom lejn il-mulej. Irreżistu ix-xitan, mhux iġġildulu, għax issa diġà dal-lif, irreżistije. Jaqaflu ġieri. U x'jkollu jagħmel?
run kollu jaħrab minni. Li gu m'għandekx Kristu, you run. Imma la ent fi Kristu u għandek word glorious, the devil runs. Hallelujah. Għatu ċabċipa kbira l-mulej. Thank you, Jesus. Gloria li lek mulej għaddis. Kolossin 3 vers 14. U ħafrinna b'nubitna kolla u kanċella kull kundanna li kienem legali kontra tagħna bħala dejn li kien bejnietna, bejni u bejn Alla li kien jikkundannana, imma permezz tad-dem tiegħu issa neħħih totalment minn nofs għax samru mas-salib. Halleluja. Gloria l-mulej. Dawn huma daw il-punti li tajtkom aħwa għaliex biex inti tkun taf għaliex inti għandek sejħa biex topra f'qawwa u awtorità fi Kristu u li inti llum għandek dritt biex topra bħala wieħed rebbieħ u vittorjuż fuq l-għadu, fuq id-demonju, fuq id-dnub u f'dak kollu li jiġi mill-għadu. Halleluja. Tridu punt ieħor? Amen. Waqt li l-mużika tipprepara ruħha. Thank you, Jesus. L-aħħar punt. Eżiż aħwa, il-fatt illum aħna twilda minn ġdid. Għandna word glorious, nsejħu li Alla, permezz tad-dem ta' Kristu. Għandna l-Ispiritu Santu, għandna l-kelma Alla, għandna identità ta' wlied. Illum ukoll li nafu li x-xitan huwa tellif, tilef kull dritt u jed fuq ħajjitna u claim, u koll nafu li minħabba x'għamel Kristu għalina m'hemmx iktar kundanna għalina. M'hemmx iktar kundanna għalina. M'hemmx iktar kundanna għalina, x'illum aħna ġejna ġustifikati u ġejna mqazza permezz tad-dem ta' Kristu u permezz tal-Ispiritu Santu. Rumani 8:33. Hekk tgħid li issa Alla li ġustifikana m'hemm ħadd li jista' jġib kondanna kontra tagħna. Amen aħwa? Ix-xitan qedtilkom l-erba' u ħanerġa' ngħidilkom illum. Ix-xitan minn min jibża'? Minn min jibża'? Mhux minn Ġesu, dak anke anke of course mhux minn Ġesu jibża' dak jagħmel pipi twila minn hawn sal-infern. Min jibża' ix-xitan? Mhux mill-Kristjana xi mur il-Knisja u mur jeħles għada. U laqsek tiġi l-fellowship. Ix-xitan jibża' minn dawk li jafu x'awtorità u jed ġew mogħtija fi Kristu Ġesu. Għalhekk qed ngħidilkom da kollu biex intkom tkunu tafu x'wirt glorjus għandek. U tgħixu u tattifaw f'ħajtek. Halleluja. Mhux biss iċċiċċi bil-qeda fuq siġġu. Amen. Imma tgħix din ir-realtà. Għax meta tibda tgħix din ir-realtà, ix-xitan tneħħilu kull seta u tfixkil tiegħu li jġib kontra tiegħek, kontra wliedek, kontra familtek, kontra żwieġek, kontra x-xogħol tiegħek, kontra l-Knisja tiegħek. Għalhekk jibża mill-Kristjan li jaf x'wirt glorjus u x'awtorità għandu. Jibża. Il-bieraħ kien hemm waħda batitli mimlija tatus tad-demonji miskina. L-ewwel batitli xi ftit snin ilu u jinbattila lura. Imma tħassarta u tlabta li u mxejt b'maħabba għax daw ħafna minn daw in-nies ikunu mweġġa jkollhom ħafna feriti u ħafna bdrabhom ma niċċassax li jkunu anke mweġġa minn xi nies reliġjużi anke jissejħu Kristjan. Imma inti xorta waħda trid iżommajnek u fuq Ġesu, Imma parti minn hekk. Qalt li u fuq il-Facebook tagħha qalet li ħajprovaw jibatuli xi saħħtit. Għodu attenti għax kollha ġejjin return to sender. Għod attent. Dan huwa kliem Alla li jista' kollox. Il-dak li jien birikt ħadd fid-dinja ma jista' jisħed. Ħadd.
ħadd. Għalhekk għodu attenti intom li taraw xi ħaġa bħal din lejla u minn għalik ħadd ipprova tisħitni. Rebus ġej f'ħajtek. Ma tistax tmiss. Inti biex għanidilkom xi ħaġa powerful, trid hawn xi ħadd pregnant hawn. Ejlaw x'min. Din Louise, it-tifla tiegħi. Tifhem bil-Malti inti, you understand Maltese a bit, right? Louise hija pregnant. Għandha baby hawnhekk, il-papa tagħha huwa it-tifel tiegħi ieħor. Moħħkom hawn. Moħħkom hawn. This is a powerful radical revelation. Abdu għadi. It-tarbija qiegħda ġo dik il-ġuf. Nista' missa dik it-tarbija jien? Għajdli. Iva jew le? Le. Din it-tarbija tista' hemm ġew tibda tagħtas. Tistax, jew? Ma nistax. Nista' waġġa dik it-tarbija jien? Tidgħidlek għaliex? Għax biex tgħaddi għat-tarbija l-ewwel trid tgħaddi mingħand l-om. Biex immiss it-tarbija l-ewwel timmiss l-om. Kontu tafu li jiena u inti Alla pregnant bik. Għalhekk id-demonja ma jistax imissek għax biex imiss lilek irid imiss l-Alla li jista' kollox l-ewwel. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Shout hallelujah! Thank you, Jesus! Glory! And umuri fahwa. Let's all stand. Thank you, Jesus. Gloria lilek. God is pregnant with me. Hallelujah. Allah wa pregnant bik. Għalek il-Bibja tgħidlek u l-għadu ma jistax imissek. Għax biex imislilek, irrid imiss l-Alla u l-Alla żgur mhux ħajersaq lejha ħasba kemm ħajmissum. Amen, halleluja. Gloria lilek mul-qadis. Għaw xaħat il-lejla li pastor kelli bżon nismaħħa din il-kelma lejla. Halleluja. Oh, gloria l-Ġesu. Għaw xaħat il-lejla kun onest. Ma konx tafa di l-kelma, ma konx tafhom dal-affarijiet qabel hawnhekk, ma konx tafhom dal-affarijiet. Ma konx tafhom dal-affarijiet. Grazzi Ġesu. Ismawni. Xut minnkom hawnhekk il-lejla għandkom bżamlu tagħmlu deċiżjoni. Biex tgħix mulej, jiena irrid ngħixu da. Imma rrid insir ibnek l-ewwel jew bintek. Rrid nitwilet minn ġdid. Mhux li inti reliġjuż ta' jew tiġi knisja jew tiġi l-fellowship. Dak ma jagħmlekx kif timwilet minn ġdid. Tajjeb għax tisma' ma tittimwilet u titwilet minn ġdid, inti tagħmel deċiżjoni għal Ġesu. Tagħmel deċiżjoni għal Ġesu billi inti tgħidlu mulej jridek f'ħajti, ejja f'qalbi, salvani, aħsilni bid-dem ta' Kristu u imlini bil-Spiritu Santu. Millum il-qudiem irrid ngħix għalik u rrid ngħix fik u inti fija. U jekk inti m'għandekx iċ-ċertezza tas-salvazzjoni u tixtieq li tkun ċerta jew ċert li jekk tmut il-lejla. Jekk jalaqlek iċ-ċens il-lejla inċert. ċert. X'qed tistenna? Kun ċert. Kun ċert li jint ta' Kristu salvat. Għaw xaħat il-lejla jxieq kun ċerta l-ewwel darba. Mintix ċerta li dek. Biex issalvu li dek. Tox tistħi? Wan, min iktar, għandek. Tixtieq ta' ħajtek il-Ġesu, min iktar. Oli dek, min iktar. Daw kolla li tolli dejkom. 3, grazzi Ġesu, min iktar. Inti ċerta, mintix ċert. Kun ċert. Tista' tkun ċerti ħasra. Għaliex taħseb li Ġesu ġi biex ħallik fil-ħama toqgħod tiggessja. Le, jridek tkun ċert. Kif tista' tgħix bil-konfidenza u bil-awtorità jekk m'intix ċert? Tkollok ċertezza fejn int fi Kristu u x'għandek fih biex tkun ċert. Speċjalment ma ta' tiffaċċa xi ħadd huwa mibni bid-demonji u jibża jmissek għax ma jistax imissek hekk xfili. Kulħadd jitlob warajja di talba. Daw kollu li olejtu jdejkom, daw kollu fuq YouTube, Facebook, televizjoni, għajdi talba warajja jekk inti tkun ċert. Għati ħajtek il-Ġesu toqgħodx tilab ma' ruħek għandek waħda hemm eternità u ma tridx tmur l-infern. Imma tmur l-infern jekk trid.
إما أنك الجنة تتمنى الجنة تتزل الجنة باللي تزل جيسو كريستو. هذا كل خاطر يطلب ورايا من قلبك. الطلبة ده كل أتمملتوها في حياتكم، ده كل اللي لقيتوا يديكم السالفة وتكون تاج جيسو كريستو الليلة وتكون شير. أيدي طلبة ورايا من قلبك. أيدي مس قديس أبا بابا مسير السما. جراتسي تا ابنك جيسو. نطلبك الليلة من قلبي عند بظنك في حياتي جيسو. الريت نكون شيرت جيسو لي انت مسيري، لي انت السالفاتور تياي، لي انت الفداي تياي، المولاي تياي. نمن فيك جيسو بقلبي كله. قلبي كله. ايه في قلبي، ايه في حياتي مولاي. ايه ديله من قلبك، ايه في حياتي مولاي. سالفاني امليني بالسبيرتو سانتو. اغسلني بالدم قديس تياك. اغفر لي ذنوبيتي مولاي. ومن له من قدام اعطيني الجراتسيا نعيش عليك مولاي. نجحد للديموني ونجحد الخزن ونجحد الذنوب ونيت ايفا ليلك مولاي. حيصير مني سكونت الكلمة تياك جسو. من له من قدام يناتياك. انت بس السلفاتور تياي، انت بس المولاي تياي. وبرمس الموت تياك فوق الصليب، برمس باتيك اللي انت جريتها ليا، خلاص بصحيح الذنوب كله تياي. ما تلات يوم شتايت مولاي دان ينا نمنو بقلبي كله. اللوم ينتا جسو، اللوم ينا مويلت مجدي، اللوم ين مغفور من نبيتي، اللوم من لوم القدام ارتنيش عليك مولاي. ناتك جلوريا وتفهير في اسم جيسو كريستو. آمين. هاليلويا. grazie مولاي. آمين آمين آمين. يا كنت ديك الطلبة اتا على أول ضربة في حياتك وتا من قلبك. اللوم سالفات سالفاتا المويل ده من جديد. ذنوبيتك مغفورة كلها. اسمك مكتوب فوق كتبت الحية. اللوم الديمونيو مندولاب ده ستكتر فوق حياتك. من له ما يبدأش القدام خالص القدام ايش هالجسو. يبدأ اقرا البيبيا كل يوم. تكلم مع المولاي من قلبك ورينجراتس يا اخمال اول حاجة كيف تقوم. قوم ايا شيرك ايا امتلأ بالكلمة تلا بالبرزنسة تلا. هي خد السخاء في المولاي باللي تيجي جو الرفرفلا في كل نارتا اربا ونارتا سيف في السبادة في الاشياء والخط في الوضع يكتستا. اقرا الكلمة كبر في المولاي. خلي توتأ البيان اللي يلا عنده على حياتك. امين. بيا أزاز أخوة في يوتيوب وفيسبوك تلفزيوني. الباتشي معكم نراكم يا كلايت هذا في الوضع ونراكم الجمعة دي. الباتشي معكم. God bless you. هاليلويا.